i Socijalističke Republike Hrvatske, prilika je i ove godine, 48 godina nakon što je narod predvođen partijom krenuo u oružanu borbu protiv okupatora, za podsjećanje na te istorijske datume prošlosti, na one žrtve koje su pale u ratu i poslijeratnoj obnovi zemlje, ali i vrijeme kada se okrećemo u budućnosti i vremenu koje dolazi. Plamen julski vatri koji su drug Tito i Komunistička partija Jugoslavije zapalili prije 48 godina, zahvatio je 27. jula 1941. godine Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Narod Drvara, Bosanskog Petrovca, Korduna i ostalih krajeva, organizovani predvođen komunistima, digao se na ustanak da oružanom borbom zbaci fašističku tiraniju, da zajedno sa rodoljubima cijele zemlje sruši za ovih stari buržoarski sistem vlasti, donese slobodu, bratstvo i ravnopravnost svim našim narodima, da uspostavi novu narodnu vlast i socijalistički sistem s perspektivom stvaranja ljepše i sretnije budućnosti za pokoljenja koja dolaze. Plamen revolucije zahvatio cijelu našu zemlju, borba na život i smrt sa okupatorima i njihovim ustaško-četničkim i drugim slugama trajala je pune 4 teške i krvave godine. U toj borbi palo je 305.000 herojskih partizanskih boraca i 140.000 žrtava fašističkog terora. U temelje nove, slobodne socijalističke Jugoslavije svoje živote ugradili su 103 borca i preko 1241. godine, kada je Komunistička partija Jugoslavije pozvala narod na ustanak, u Ustaničkom Drvaru, u gradu Heroju, oglasile su se prve puške koje su jasno stavile neprijatelju do znanja da se sloboda brani krvlju i životima, ali da je sveta i da se nikome ne ustupa. Kroz ratne godine Bosna i Hercegovina je dala hiljade života svojih najboljih sinova i kćeri. Na njenoj teritoriji odigrali su se najsudbonosnije bitke iz revolucije, odbranjeni su ranjenici na Neretvi, probijen obruč na Sutjesci, spasen narod u zbjegovima Kozare i Grmeča, odbranjen vrhovni komandant u Drvaru. U svim tim bitkama iskovano je neraskidivo bratstvo i jedinstvo naroda koji ovdje žive. Kroz istorijske odluke Zavnobiha, u trenutak posjećanja na slavnu prošlost, na putu u ljepšu budućnost. Pioniri i omladino, dragi posjetioci, radni ljudi i građani, svima vama srdačno čestitam sutrašnji praznik, 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hvala. Jedna pjesnikinja reče da Bog da nikad heroji ne bili, a mi možemo dodati da Bog da nam nikada ne trebalo da opet imamo neke dane ustanka, da ovaj slavimo kao jedini dok postoji mlada generacija, ona će uvijek postojati. I zbog toga u ime budućnosti, ali u ime muzičke budućnosti i Bosanskog Broda, možda i šire, sada jedna grupa koja je do sada imala čak jedan nastup i to svirala je Oproštajno veče. To je grupa Morrison iz Bosanskog Broda, a momci će da kažu sve ostalo o sebi.
Ajmo, dečki, živo, živo! Radio Bosanski Brod sve do sutra u 10 sati. Rončevo izvod. Dobro večer, Bosanski Brod. Jeste dobro. Drago mi je da smo ove godine drugi put kod vas i nadam se da će da bude još bolje. Ajmo odmah. Sve se ruke.